warakoze gukora subscribe, ukunda amakuru, uzi n'ubwenge ndagushimiye. Naho utarayikora, iki nicyo gihe ngo tugendane. Ndabizi duhorana amatsiko yo kumenya iki inzozi za benshi zituma bamwe twiga, abandi tugasenga cyane kugira ngo umunsi umwe tuziyumve muri iyo myanya. Yewe, hari n'ababiharanira banyuze mu nzira z'ubusamo. Nubwo bitaborohera, binarangira nabi, gusa baba bagerageje akenshi ari icyo bifuza. Kuko erega nta nzira y'ubusamo igera ku ntsinzi. Ndabyita intsinzi nyine, kuko nyine ni intsinzi ikomeye kandi kugira icyubahiro ukesha inshingano n'ubumenyi bwawe ni ibintu biba bitoroshye. Nitwa Bruno Rwanda rw'ejo, ndagusuhuje. Gutorwa n'abaturage, ubwo ndavuga perezida wa repubulika n'abadepite. Ariko nanone ntibagiwe abandi bagirirwa icyizere na perezida wa repubulika, bamwe mukunda kuvuga ngo basohotse kuri yellow paper, n'abandi bose babarizwa muri guverinoma bafite ibibagenerwa kandi bemererwa n'itegeko mu gihe bari mu nshingano. Iteka rya perezida wa repubulika nomero 004/01 ryo kuwa 16 z'ukwa 2017 rigena ingano y'imishahara n'ibindi bigenerwa abanyapolitiki bakuru b'igihugu n'uburyo bitangwa. Ryasohotse mu igazeti ya leta nimero idasanzwe yo kuwa 23 z'ukwa 2017 rigaragaza ingano y'imishahara abanyapolitiki bakuru b'igihugu bahabwa ndetse n'ibindi biherekeza iyo mishahara. Abanyapolitiki bakuru b'igihugu barimo perezida wa repubulika, perezida wa sena, perezida w'umutwe w'abadepite, minisitiri w'intebe, ba visi perezida ba sena, ba visi perezida b'umutwe w'abadepite, abaminisitiri, abanyamabanga ba leta, abandi bagize guverinoma bashobora gushyirwaho na perezida wa repubulika, abaguverineri w'intara, umuyobozi w'umujyi wa Kigali ndetse n'abasenateri n'abadepite. Umushahara mbumbe ugenerwa buri munyapolitiki mukuru uvugwa muri iri teka wiyongeraho 10% byawo nyuma ya buri myaka 3. Kugira ngo byumvikane neza rero, mu gice cya mbere cy'iyi nkuru turahera ku bayobozi b'ibigo bya leta ndetse n'abandi bari mu nzego za leta, duhereye mu nzego zo hasi tuzamuka tujya mu nzego zo hejuru, kuko nibo bantu badafite ibintu byinshi bisaba gusobanura cyane. Ariko nanone icyitonderwa, aba bayobozi bakuru b'ibigo bya leta nabo bagenda bagenerwa ibintu bitandukanye bibafasha kuzuza inshingano zabo, nk'amafaranga y'itumanaho n'ay'urugendo n'ibindi. Mu kubagezaho ishusho y'imishahara y'abayobozi b'ibigo bitandukanye bya leta, nabyo bifite abayobozi bagomba kwigomwa. Turashingira ku byasohotse mu iteka rya minisitiri w'intebe nomero 92/03 ryo kuwa 1 z'ukwa 3/2013 rihindura kandi ryuzuza iteka rya minisitiri w'intebe nomero 53/03 ryo kuwa 14 z'ukwa 7/2012 rishyiraho